mamo akwa basronko pa eba to my GHSO. Money aba musum for down the military issues but to my name Nana Ama Owusia and Asabre Masane mo edi eshe nebusia for and let de Ghana for will be abonisem will be a police for Ghana ha any ebiems no Ghana Armed Forces one more bomber basu say anokwa afei ene mama yehu mo mema yo afei ene mama yehu mo sonfa so moduma pa ye de ahyem sa moye de say jabe bia obefe bia social media so obia bo apoliti for abaso esan eye anamo bia ometu a akoye enkunumdie kese edi ama Ghana on my moon in Nebucha form. Mobekaya, a yen now watching you know a chum in some manner yet to say, Eddie Effie from Mountain, Menens and Pakra to say, Elko Fukobia, one more from one drink, I almost share a year batabasaya say, I will honor at say, yet not yet say, a year ho, a flower. A crack ho a flower stretch no so no. One go church that to Quinus or more block a Quinus shake police station. Mu etsuo ene akodia edawo eye mepe police station na ebiomu no mo sa ko attack STC bus station wo ho no ma mo she bus ni bi driver te say wo mo ye adwumeru akrapo metime nya bakompo bus ni bi bakompo a te say wo nya mewom no mefam nya makra epie na za ensesem no ema no mi so Ghana fododo na yem shom say na ti Ghana awon man border form sa Bambo no ye shebu Kenya sa say obi atimi sori ye do pe eye disturbance e wo man mo say ye hu bebi efi ye ti wa na say aba as a surprise ne atimu sa na say ye rekọ e dey say na patch say ye security gra e at stake ye re ye man a etwa ye hu ehia ye Boko Haram for Jibiafa Al Shabaab for of Ajibiafa native the egika going to Ghana so be ye bia na say ko for abohu e wo mu now so ene atadwe yati asem de yati asempa a police for any ebiem to the Ghana Armed Forces military men no be akabo mu security intelligence adwuma mata say penipa water emrantia na no wada wo mu ka mu bo mu say mo ye den secessionist group at wo mu go see confusion so be so mo ti o mu fi Ghana no wo ma do mu sukwa ko rebremu akohu wo mu peni ba kwa waka wa wo hye efidie ni ase at so no sunsun fidie no e Ghana koto so hwemu no wo mu akoche no na statement police for release asabre ama man boy etimi abaso enene mameka bi efa ema say Western Togoland attack. 59 suspects, including 2 females, have been remanded by court since the attack on Friday, 25th September 2020. In a related development, police on 5th October 2020 arrested one Besa Pezo Israel, who was already on the wanted list of the police for attacking the Aveyeme police station. He was arrested at Azasika near Mafi, Kumasi in the Volta region. The suspect led police to a bush where he dug out firearms and ammunition he had buried in the ground and handed same to the police. These including police-owned armed fires and ammunition. Now able to for statement no and a kind of the amount no ultimately police for bomodi asore waka adwedwema pekwai akohu abrante Israel said amana kire kwan ma wako kire bebi a police for wo mutu a mu ko via police station mu ko hye wo mepe police station no ene ebiem so ammunition mu faka no wako kire wo fuo bi mu amamatutu de ne ama sesi adai de Ghana ebetumi ahome biem se ya na epo se nya na ye hwehwe wo man mu se dan abambofo won be sori wo madwumadie mu na maye no tese pepepe se de dwuma na da show mo se na Ghana ha se wo pie na wo be fia wo benya sunde bi so anya krampo no se bone pa se bone a enkam na no bi beto de ebi ntimi to enu bi ne ye hwe wo man mu na so do so maye we ni ebo mabaso ni ni emu no so ye sa ka tro mo se na sai ni pakuma droso ye kunkofo be bia be fa bia ye kunkofo atwa wo ni achia kwa ni ye kunkofo ko obe hu bete yati one suspect yati two suspect na asem na da ye ntibiem
say idea say yemfa nye omo eye boni say yemfa say punishment say for say yemfa enye omo no ye de yo ma menye sure say boni we de bia da e be koso ati ne kese e wo mai mu say de etra kochire mama Bible mun shebu kenya esumbo a chende mo yesesia no na mama ni panya ho to because say ka wo dem kampa na usuro she eye professor yi se no ngofo ono na djuma 43 ekoto she no so eku na ta abre ye ka wasem ayenya ho asem prapo nkenwie no pese no no so yetibi ku ni sa anye wono nko a ene obeti da fie we bi eku ni tese ni pa oti ni fie oba wona awofo bi eku wo mma obeti ni eku obi ato ha ye eku obi wa ha ye de obi ato ha tese ensem no ya dosum eduma we de eso ni de mo yesese ano so ni se matimi ama asundre ene bokoya aba e votarage nanso mon sorry waka na di ekokoko e wo mante mon so no mon sorry so na monye nwadwuma na Ghana yeso etimi nya abotoyem na asumdwe ye kra any peace anipa edit na eye ni fie na adwemu be bia onya peace o man otimu na ye safe country no yes anya biem because se ade o man mu eye hu eba na make lesa na about body de politi for to my bia no almost se fatantie de bomom ni e ka ma ka ho se wo mon koso anya enuma pa no na de bia da no nyakopom e to hwa e de gu omo dwuma pa omo ye eso na ebie mu so no yenso ye nya ho to sa yenso beboa na omo dwuma akoso e de amom me de ma no esi no won so ade twa fa eye ensem ya me de abesom no pomodia e fa som yen e wo tumaji e comment section ho na ebie mu so no follow yen e we IG page at too much GH_. And I'm a enemy ding. Subscribe if you want to subscribe. And me ya do ma ye be sign edi e shop in macram. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat one na bomoden na behwe too much GH behwe na subscribe bomoden o behwe pe na waye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira na ura too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.